Igil ormaguret emurua osupuko loonkipikoni enenkai gil ina rishata peetumi sapipieti nchere ekepuoi dukuya euni mbikoli tilo shamba terishata nemiado. Etudumunye naa esiana sapuk olorere eisulaki enkaji enkitati naing'ua ina luboto olosho neparan inkopisini e DCIO tolduka le Ngong nepuo dukuya aibalie esipata enye tialo ina baye. Eking'ua yiok osupuko loonkipikoni kietuo tenkaraki shida ilo supuko tenkaraki irpayiani oshiake oogira aasitare yiok tenkaraki enkinosata olchamba. Eyautua ororei otejo keponu aadung telasima olchamba aayau sikarini nikitejo kira osupuko meponu sikarini olchamba lang. Meroro lelo payiani pokira oopishana. Kitejo meroro olchamba. Naa yiok oomanya nekishet inkajijik oosoitok amu Enkai nayawua yiok inewueji. Kitiakita iltung'anak entalam iyiok entung'ua yiok amu olalang olchamba. Ore lelo payiani metii olamanya enkaji. Ore nejo mikishetisho, ekishetisho amu memali enye kishetishore, nkonang kishetishore. Nkera ang iyiok kiramatita. Kigira aunisho niking'warie ilchambai eitu kiremoki tenkaraki enyamali enye. Neeku kitiakita sirkali entalama yiok irpayiani mitoki aitanyamal. Entiaki peelam iyiok olalang olchamba nikiwaita amu Enkai naishoo yiok. Nikitejo entalam iyiok amu mimanyanya dii ninye. Intigira ake aitang'or esiai. Ira ake ilaitang'orok. Newaita enkitang'oroto amu Enkai natipika yiok ene. Ore apa piibayie Enkai osau nejo keibayie. Ibayioki ntae. Tenkarna e Yesu le Nazareti. Entung'uai olchamba amu Enkai apa naishoo yiok. Tuko hapa kwa maofisi zetu za headquarters za DCIO. Tulikuja tukitaka kumuona mkubwa wetu DCIO kwa sababu ya ripoti ya wale watu wanajiita trustee waliyekuja hapa kuandikisha ya kwamba wanataka kuja kwa ground waweke beacon, walete surveyor na hawana idhini kwa sababu hawa watu 11 hawako na watu wao kwa ground, hawana mboma zao huko, hawana mabibi zao ama watoto, hakuna wala mali yao ambaye yanahusika ama wanawafanya wao wakuje kukanyanga kwa ground. Hawa wanajiita trustees wote walifutwa. Sisi wenyewe ndio tulifuta wote. Hakuna hata mmoja. Kwa hivyo tunawaomba serikali ikiwa headquarter yetu ni Ngong wasiruhusu hawa watapeli wakuja wakanyange ground kwa sababu hawana haki ya kukanyanga huko. Hiyo shamba wamejaribu kuuza wote pamoja na wale watu wako ndani. Na hatutaki. Kaunti yetu ya Kajiado West ama Kajiado kwa ujumla waliingilia kati, wao ndio wana idhini ya kusimamia hiyo shamba pamoja na wale wanaishi kwa hiyo ground. Ore nana naibalaki lelo parakuo lorpolisi tilo duka le Ngong naa nchere shomo dukuya eng'amaa sapipieti nchere kepuoi dukuya euni mbikoli tilo shamba terishata nemiado. Embaye nitu eshipakino nejo itu enyorrakino katukul olelo oopoito dukuya ees ina baye. Shomo naa dukuya ibalie nchere mepuo dukuya enyorrakino ina baye katukul. Asiraki kulo omon tempolos olduka le Ngong tejoki enkarna ai Olai Serio Isiriri. Olaing'urani lang le Mpiris TV supa enenkai gil aisilig naake ajo itii eneishia katukul naisilig ajo itumito kulo omon lemetunyo katukul le Mpiris TV isulaki ilomon oing'ua nkauntini olosho le Maa, kaunti e Laikipia, Narok, Kajiado, Samburu, Turkana ometabaiki ninye olosho lang lelatia le Tanzania. Aisilig naake ajo kitii tenebo nikingira airiamari tenebo tenkoitoi e YouTube. Enyaakita naake taata ashukunye emurua yioloti enaa enosupuko nidol naake ajo enyaakita lelo parakuo aapuo dukuya aiteru mbaa e maandamano tenkaraki enkulupuoni enye. Nidol naake ajo ewaita olong'unying'unyi lenye ina ofisi e DCIO Ngong, nidol ajo epuo dukuya DCIO Ngong ewaliki lelo parakuo terishata nemiado. Mairiamari tiatua Mpiris TV tejoki enkarna ai Olai Serio Isiriri.